India Mingi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka KSU Delhi hapo ka jingelam jong Vice President Nusamla Wanlam Kuparnong State hadian belayo ek jing ujor anaki bahying jong ki arngut ki samla kin the khasi bat usamla garo kilasha pinbor bantre jubor hapo ka we ka Ayurveda Clinic kablatip kerteng kum kasus me Arogya Clinic kabadan Hadil Shad Garden West Delhi. But what hadin ka jingmi no ka jongki na katika kam haka handru trik ubnai Julai haka por khatwe bajir minmit utrai jong katika klinik ublatip kerteng kumu ashish ula phalet shaw jubor iki na po ka PG ka bakisa kabadan hash limar bak bat yala mikish po klinik haringkat ka jingber ngem bersit latmu pinsa jubor iki haka katika klinik dah ka bakhang tala sendan iki barok laingut hapo katika klinik ka KSU Delhi unit marmar kelawat lat jingerap na keleng bat haringkat kejinge trelang bat u Dr. Raghavendra IPS MLP Delhi bat kejingerap na SHO ka Sima Puri Delhi Police lalak ban perlat iki bat ya penbet ya kani kakam hadu ka sau bejimen step na kaliang keseng ke pendamjur ya kate kejingle don bor bat hakju kopor na ka KSU Delhi unit kekentui ki samla kenthe bat shenrang bagi de banti kena bat wat nya ashwa bakin nitre kinu ki kam ki badan hanong ba Delhi.